Oleh, kung veng sakho la kan oma. In kel munom tak mai kan thira. Hela matang te hi pureu ben kompa le GNR le pujera putakoma ania ani hi partnership nei thatak inform tak mai practice sapia inform em tournament chu khel lem hleilo ami te pani ania ton la hi veng chakhol a inform em lela ma son veng thang lam tangin zosa le hmai kala haran chawa wen tlai hian game mu nom tak mai min khir tira an chuka kan lom tak zetani ei hi pleasure sang khop maya awa chiang vele a chiang khop mai mu nom takani pleasure sang khop mai hei special semi final second leg GNR na pea tala koi khop mai mu nom khop mai thir tu temit fuk na berani wen tlai kan he lela mai hian junior player teran kherang le boka ken vel hi kan omadi wen tlai in khel kai soi tu te po hi an om nok maya thiang a hian in khel kai soi po le mai theni khai sinlal pa oma so lai sa nai to case po oma mam puya val puya ticho ke tual charking po oma ITI tuanga putuanga XCR puma puya police le uklenga viwa po kan thaboke mo nom khop ba le GNR hena kidonem au takla te mo nom khop mai wen tlai practice pleasure po sang thai le tuna hian veng chakhola special semi final EM Cup semi final second leg khel me kania hela matang te hi Michael le Zosa ania korpol ha te hi lela matang te so GNR le putekuma pujera mu nom khop mai tuna hian an point in mun hi 6-4 ani lela outlet mai Zosa le Michael te hian an ne ngem GNR le JR hi nal to kani anal wanga ni kha chu Michael an alahman reng to kania anal ma alahman lo ni kha po ka anal wanga di anal ma atlan alahman renga atlu ka law dewa so wangan dia ka po team de kat to lo sa po team de kat to mo nom khop mai ma ro so to samen lap na khop mai kala GNR te he ngan chak lo chuan semi final a hian an tladon ani chiang reng mai chiang le tok zo sanaran hlap ta top mai EM Cup recoil ani top mai ni GNR Lampang ini bikin ha. Dalam pangap boya.